unboxing kita ko ito laptop. Iya berita mencari brand new iya berita. Kasi magulahan anak kun kalagihan ni laptopin si school. Ubus gain katauhan mo dalihan ko sampay ano ni bagbag na quit ni binalihan na ite. Na ini niya binalitan laptop iya. Gape niya bakas iluka oh. Belite na majaril. Kompleto Pokemon. Windows 11 eh. Laptop Windows 11. Acer. Na gape kute bakas mag-unboxing. Gape kita baka mag-testing, magluka. First time kita ini iya mag-unboxing. Acer. Kompleto Pokemon. Tiatu may details nen. So, ni aluy sa laptop te, iye Acer o kodambua inin, iye inusalten sa pege gini kajari pabuot te PCC ha Pilipinas. Pasal kalagihan de to iye para si me YouTube te, ini may problema si me page te, si me Facebook te, si me YouTube te, kalagihan te. Windows 11, ininin, laptop ko inin sa teggel na usal ko, Windows 7 iye. Iyan, Windows 7 iye. Acer do sabiye. Surpresa hadja inin tek kapisi siya pa LBC ko inin. Ubus mangkin pagwa ta videohin mang takite din nalay. Iye, inin tek ka. Pag mahilig be ko may idol mag surpresa iya si mi anak ko. Belihan ko rin sa siya cellphone. Mangkin ni katauhan dewe ni ahati belihan ko siya bang nata-receive de. Kuito, lukate ni. Nakasil pa yun idol. First time ko mag-unboxing sa inyo ni laptop. Brand new. Kagayan luminin brand new si kanhin hadya. Ikatawhan ko bang sa inyo pangalukayain. Oh my god. Sa inyo pangalukayain. First time tayo magluka mi idol. Kaya kita tao magluka. Sayen. Okay, kasi ni. Punit pa belo ka bigay pa. Okay. Yung bulan ni sabihin pala mag-unboxing doon sa kita yan. Cellphone inusalte yan. 14 Pro Max iya. Kung ito mag-unboxing isa kita para si anak. Sayen natin pagbukahin na magkaat ni buong. Okay. Sala. Okay. Sayen doon. Ubus takite ko inin dialin video bang unboxing tiniluka sa inin suga pasakchak si light do connect GL na inin sa jalanin para gay ni pinin luka ko may idol sa pagge ko ni pinhadya niya may kalagihan ni may pinakonek si ini mas labi hap to aman le silahat pigele silahat isa mahina ni si wifi to basa kita si wifi na inin Mashallah. Diki-diki, pagkaya kinabayaan ng diki-diki. Wow, amazing. First time tayo mag-unboxing laptop. Acer. Diki-diki yan, may idol. Iyan alin Acer. Pagkaya kinabayaan ng mga kupen, nabilihan no abi. Madiki-diki nga ko pen baya bang hadya pigi tabobo ko bisan ko tungan na piskulan tungan tabobo ko ubus patuhot pero kay mon cartoon nen mang sekay ni painte pabuote si LBC nga katawhan ko mong sumian peng katuran inshallah sorpresa si kami may anak ko para si kami nin Acer laptop para pangiskulan biro kami ko pahap-hap takite ko inin iluka ubus gay lumpegge suga pinasaksak. Bismillah. Testingan tayo pinakelum. Na asa gay luka asa suga ru pinakonek si kuryente makin luka. Oh, gay lum. Tiya charger lang nen pa-connect pero niya inin charger ni sa pegge suga bang first time pe inano asa suga te pinakonek si light. Takite ko pege baho ko inin nga lukane payaman ko rodam YouTube de hello bang sa inyo iya pag unboxing iya may laptop ba ako.
Binilihan te inin iya anak te pigi para pangiskulan de. Kalagihan de. Bakas doy sabinin sorpresa ako de hello. Iya bilihan ko iPhone 11 Pro tahun 2019. Kabilihan mi ko. Saksak kiraho. Kuy to my idol, ti ani pakilom te iya ni pasaksak te. Elom na iya. Na inin ne Windows 11 iya. Mura rubelite mi idol. Sa sorpresa hadja inin si anak ten. Pagi mahilig be ko at mag sorpresa te din ini. Kuy to set up te inin bang ini kalagihan nin. Hunit korbe inin me cellphone kite meli brand new. Gepe katawhan te bang ini step by step ya tinobok ten. So inshallah tani pagwa just a moment. Diki-diki iye. Iban quit nini oh. Binaliwe ko. Pamilihan niya inin 45 real do. Pamilihan quit na inin. Okay, yan eh. Na eruin hadda tubok ti hadda ina iya may kalagihan nito oh. Wow, lisin pe tinobok. Pagayron sa atin do United States do. Ubus bisan kita turam Saudi Arabia, gero sa atin iya Saudi Arabiahin. Patapit te kamerahin. Paggabisan kita to si Saudi Arabia, gero sa atin ano language matuhin, ero inusalten English do. Inusalten pihata Englishin United States, United Kingdom sali do. Okay, United States bitad te to. Hunit masi mi idol bang kita bawa magkano. Ubus, yes te hadja. Gape niya connect ni wifi ni mi idol. Ubus US niya rusab to. English. Masi tuwek kahati tunubok-tubok. So US ni kita. Si keyboard ni. Yes te hadja. Makadari risab kita makaadto si may keyboard ni suga skip te ni hadja. Amat sa siya nga hinangan ni pigigi kita ano pa-connect te iya si wifi. Siyempre wifi tiraho pihate. Takiraho. Uy, tag wifi ko yun pagwa. Okay. So suga wifi. Okay, inin connected. Connected inin. Password. Wi-Fi inin to si patuhan te dumenin asal di Wi-Fi ko ninusal kon Wi-Fi 2 iya silum. Wi-Fi inin ninusal ten dumen Wi-Fi iya may hotspot hadja pigi ko may niya hadja in-install. Was connected ni. Next te. Sorpresa te din si Kao yan na magsukul. Inshallah school kampahap para si kami ni. Sorpresa inin asal para si siya inin. Mahilig ted kung magsorpresa kwe do dalil iya pamole kun iya ano miyaan puase miyaan magsorpresa ko gani ang atauhan ni ero mga tauhan iya hin iya may iya ro nga tauhan iya hin iya anda ko matuwinin we hapluma ko sila hatga ko katauhan de we hapluma ko sa mahilig ted kung magsorpresa. Mahina hat internet tin talong boy magloading. Gabe pa connect ko iya si hotspot ko. Apan dem hati hotspot ko nang kandog ga pagwa. Sampay pa buot ini na PLBC. Ini resibunin kas inin beliten man Jaril Bookstore. Jaril Bookstore yang binaliwete. Masih hati tegel oh pagaya iya pikatek kanon ba ni sati update iya hato may apps ni ko do may cellphone nagape niya may setting ay ini may account setting te iya may Google gape niya pero diki-diki happy man naman si mga kanak be iya may mga kanak may magisula sa pangarap nin kabayaan din dumen if ACR iya binalin sa pagaya iya takot ten no pinitupan dem kan elum. Iya kabayaan nin dumenhip Acer sa inin sa pag-iya taabot-abot din. Okay ni may idol ati ani luka ni wete.
Iya pagwa ni Kemon, iya mi absnen, o pagwa ni Kemon, ina ni kabayaan dito di download. Ubus mangkin ni downloadante. Saya ni hadja, taman saya ni hadja mi idol, magsukol. Inshallah, suportahan bisa kita bi. Iya bisan may diki-diki iya may sorpresa si mi anak ten bin. Suga kita bi magsorpresa si mi anak te bi pil mi pasin na te bi siya iya si para pang school si pangadji de Kemon. Ine kabayaan de suga tuhot te. Basta si kahapan. Ini laptop ten iya bakas unboxing te miaan. Ini laptop te ruisab Acer duisab iya miaan. Ruis inin Acer duisab suga miaan. Windows 7 tegel ni ta usar te inin Windows 11 iya stock baaho. Insyaallah sorpresa inin para si pangiskul iya mi anak ten sa ga katauhan de belihan ko inin magchat hadja bang inahin mian penne abi baya ko penne bakalat ta penne ikakalagihan ko ni manamar si iskulan ubos bu ga niya laptop nila tag hadja kay pangindaman ni sampay si mi master ni ko pangindaman ni so ko ito congrats si kaunak niya ni laptop no baho alagaanon kita laptop iyan bisan gay mahal ga manamal at least tapangurong ko ini kabayaan nun. Baka sadya kami magchat-chat do kanak kun baya iya taga laptop suga ga ko magpain we awe kuito bakas iya belihan ko ubus inin Kemon pamapinno te hadya iya cartoon 10 pegge iya no 10 kilos iya el cargo dasimana rin tek kali sila hati si basilan na inin pamasagit te yehin mix chocolate inin mixed chocolate iya inin Kemon iyan inin Kemon sagit niyan ayan look niya sampay Doritos belihan ko bahor man panabo ko nan sini inin buat kayo pinin sunflower pinin pegge bakas kumel sa inin ano yan mapaitin inin ga yan mapaitin inin chocolate iya dark chocolate ubus niya rin sa belite iya mi ano inin Pantene shampoo re duk Indomie niya Indomie duk me iyan bayan bang duk na dyan niya isini iya cartoonin bang sa upamanin gay painin pen no na mura sa 20 ml namba duk niya plansahan duit kayo dua beli kuruk tambal bayuan tambal yan tambalin o tiapi panadol hapian manamal silahat panadolin 10 ka panadolian Ayos na yan? ayos na grabe ang balot din Ganda nito. ang kapal na Mura. Nur delivery naman yan doon sa ano sa mismong bahay namin yung LBC doon sa sa Isabela